Aba bashangirwa aha mwanya ogubabire nibakoreraho omu kyaro kya Rwengoma A1 kandi bwanyuma y'okukwatwa polisi egiire omu nju ei babire nibakoreramu yashangamu emizindaro erikuteberezibwa kuba yibirwe aha kanisa emwe omu Fort Portal, emyenda y'amahe hamwe n'ebindi bingi. Olwaleero nfunye esimu okuva wa meya ne bagamba nti waliwo omuntu gwe babyeko embizi, naye ng'ate ekiro nabadde muno nenkwatayo abantu 5 nga batwala embizi naye nga teziriko bipapula byonna mbalina mu kkomera wali kuba tebalina byongerako, tebalina ezavudde. Empunu ezituhiraho mu ibiri zibere zimu hali ezo suspect ezibakoraki ezibehire mu kyaro kya Bulyanyenje. Mwahura hampunu ezi twasanga empunu emitwe 3 eri mu kisafuriya muri choka mukamuhana atugamba ho ina hazihire. Polisi nibagira ngu banyakwatwa nibaza kutwarwa mu kooti okubuzibwa katiyo n'akahindu. Sanzemu ebintu bingi nnyo era ono omuntu alina ogenda mu kooti atubuulire ebintu bino bikola ki engeri bayifunamu. So nze mbagambye twaze kukola abalala temubadde temumanyi naye nze DPC w'ekitundu kino twaze kukola nammwe era tugenda kukolera wamu. Ekikwekweto eki kibiireho bwanyuma y'omu mu batuura Rose Kemugabo omutuura wa Bulyanteje Nyakabura Ward omu Fort Portal Tourism City kwimukira omu kyekango bwanyuma y'okushanga empunu ze zoona 5 zibirwe. Empunu zange tizirizo kubanza kubura akabanza bayibazinde empunu 2 nasanga bayitemere mu kizu na reportinga mwatemani no mwagisu tabaho mulingo nyanza kalenu nzinduka nyobuli nyanza kana nzinduka kusura obumpikire mu kizu saha nsangire empunu zona 5 tirum kandi bayitemere emsayini yere mu kizu. Government programs obziraba zizire leka tukole na amani kandi leka tuhereze support security organization and agencies basobole nabo kurora ngo bakwataniza naitwe kurora ngo ekizibu ekya insecurity rundi ebyokwerinda ebigarukirire twakwataniza kurora ngo twabitwara mu maiso. Richard Muhumza orumeya wa Fort Portal Central Division najangu kakanso bakarabyo ekiragiro kwaba baji b'empunu boona binekoresa omwanya gumwe ngwabo abari kubagira hanga hari nibaba nibabaga empunu ezibirwe. Tutakumanya mbiruganka betuseruza tugambire byenda by'empunu embirwa hano kandi ka Fort Portal City Council tukarabyaho na mbere basemiri kwitira empunu zona nazo tuzikore abatuwa na mbere ziraba. So kiro kendo chairman wange Salongo owarahi hano antirire simu ngo barebe bire empunu 5 omukyare kya Bulyanyenje na mbere nkora. Mugenda kweyagala ekintu kyo kikulenga temuli muntu mumenyi w'amateeka alimu ekintu kigenda akula business zijje muno batuwalisiti bajjengo osanga omuzungu asula wana baletere sente nyingi naye munabeeramu obubbi temugenda akulangulana wano muwulidde banange. Omugandi omurushema hariho entakimazire ezirikuteekateekwa kuba ziibire ente z'ekanisa ya Busibo Church of Uganda embwa ya polisi niye bakagirize mpaka ebahikireho. Hizi ya reportinga Reverend Amon kubiibe ente yeye twaleta wa polisi sniff dog twatrackinga abantu yatolika a certain house y'omusigazi twazayo twamukwata kutweza kumukwata yatugambira abandi bakwiba nabo na wabo yibire wagamba amazima aranga nakusasara akwa Yesu akizira ngo musisi ico yatuferira musharaba wenu bantu barahangamwe mwabana mumanyango mwibire mwetisi denu ruhanga basasira nanyiti nyine shonga nimba sasara. Abashuma babire nibakoresa motoka okutamwa amatungo agibirwe. Ngoze berekente shazinga shashatu zachiro ngo bore kente bazite bazibe kwa embasta poko maiba bembasta zibe zigezo hende zigezo mbuzi kandi bakagibibero bishatu bikukuna kwezo kwamushanze kwirabisha nashanga mu rugo etarum bakashara mu cyara basiga bakomanyiremo ashingutonyeshaga icyo nakuzire ukirukira naziya report bakanye bene enyeni 2 zurukwaka emwe kandi burenge sandi 2 ikazara ndene ndizo ngezi yayo zone mukasheshe ko nagire kwimuka nashanga bagarika bakingorgo yo kurumaka matwara tini cyo kati n'ugamba ije ya hati enyo kuni mtyo kama nashanga nyana gitaruma
natambura nare kuba gishaze akaja mu kabungo ukagera ese mu kishenyi ikatorwa kunwe Reverend Wekansa ya Busubo ashomira abashume mshororongo yombi buri umushuma nawashobora hera kwite ninga agende arukuza kwibana bo bamwite mbwe n'icyo n'iki bicango munonga na Bible n'ikigamba ko mbaragira birhanga yatwerize ikiragiro cyo kutiba kugira ngo utariba n'icukuru munonga Gasha kwa Jonan Singwire na Sheikh Abdulatif.